Kardo Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Urunodoi lapen Stanglian po eskima long penke radatum BJP along chingbe dundi. Lapente non kacari bom BJP ara cari asongatung urunodoi eskima men penchotke MP kilik cipahai unjipu aninga khanang ni. Son si pinangan along ria long kacing thoramo kipa prang ponji pura non kido bom BJP ara cari asongatum akemang pon lapenke ki claim pon bom jasmet so alo tuma phan sitami urunodo skim pen tangka ki pi pon bom laki halapu hi thia jo kachonam choret anam ki so long si dunet pu lasila high schema men pen ki MP kilik chipahai unji puke BJP sarkar kacharia tum aning akhanang ni pusi ASDC West Karbi Anglong District Committee amaipu sar singing lengpet ning jepo son thak thak school ana thu sitami ke upgrade mate ke paching thorpon jipu amen pen school katerek lapen ajha school kang hapon thu jipu ke ongdong Karbi Anglong alu atokano lo charli awarsai ke pa kompon thu jia bidilo puta sar singing lengpen jong pon thu alang si pindak lo je unudoi alang kit helong si rara tumke kupula puji ho mane lidun etpo sitan lum puji pila urunudoi a scheme sanglin po schemes penke rara tum hadake ingbo dunde kupima urunudoi schemes panke harsun ke ador sarikuri harsun ke ador pensi urunudoi schemes panke lage fridak po kichua sang ador ilin pokep la ilin pokep asang ador si hal haya urunudoi tangho beneficiary schemes sanke lage free dak po apot si BJP tum lai urunudoi schemes si dak bhut kelong ipuke lage akhanang ne labangki la si non ituma political power of harman si tum bangke dak emithangalong rilong emithanga raj ka establish si personal tum chesong bom lai issues personal tum long rat long dam i bom penke non ke bang efrang MP elections tamil hai issues personal tum ke chedan dun ipo education hili tum langdam busitami darbang non theglong loje amalgamation men pen la pen benga upgradation men pen government schools mokhai kapati kamsi autonomous council tum claim thurong lo la so personal tum puloje osomar ke komu chora school so mukha bang terek et po pavidet po pulo teli tum thelong la 75% LP school bang ke la inglong ajo sidu la pen ke karbi somar sala school songe kacharli hala haya dim lo yos ko school bang amalgamation upgradation men penako 3p to et pulo te ituma ke la ke chingthurun elo la ke la si hi na bang sarkari school kapathi la pen bang ke private school phai kapacha na policy sarkar to mang claim jate dak ilitum economically backward rakhe itum education kapalong le fansi lake autonomous council pen assam sarkar to mang claim rong lo la si lason ason tin non ke dubom BJP government pen ke claim kam mang thuke lake ke chok che kam si omunak lapot lahaya issues pu thagara long ke pon pen si nilitum non ke bang bom MP election pe saminitum ke cheda Pini phai kuni ni phai kre phorni lakhain ko singhasan MAC constituency ke parlo longnit ahithi adung indoor stadium along Assam Sanskriti Mahasangram jai me kidengpon lason si Assam angkang along pregjam akhai Karbi Anglong kaboche atum do bang so along akhai tin atum sitame pindeng sumpot ilamiki jutang jubat sitame chipregjam Pini Assam Sanskriti Mahasangram along sitame akhai tin pen mithang apindeng chingthang pen akekan sitame peklang pon Pini bangso Assam Sanskriti Mahasangram amai kachari pon lake Singhasan VDC chairman Ken Singh Bepensi charipon Bangso Mayalong Singhasan local MAC mate land and revenue in charge EM Amor Singh Tiso ADC lapen pregjam kethe kedingatum lapen ongdung aradatum chitongdun Di Bhupen Nelson Terang, Karbi Hills Live. MAC Consensi, Dr. Asman, Sanskrit, Mahasangram,
Menggap dong pacun pon kene lo. La anu lo mungkin terkenal tapi sekarang yang terkenal lah. Menggap dengan tinggi adakan itu akan ke grup dance lo, dengan tinggi bukan kok lawan ngajak yo hanggit, rabat hanggit, lawan jadi rabat hanggit. Second session lah. Kang rikang krang pen gari katir warajok mohong di jual akhiring tang rak pen dampar truck kacingkoy. Lason si pai kunia cik luni pai krip horni forlen atau war kaselam bom arlong kiro I dampar truck kacingkoy jok inuda bang pu arenga hu kisona. Manja pen nagaw kaciling atau war pi National Highway 36 Manja Police Station के पालो मांजा पेन कहेलो किलोमीटर्स के थोम आडक फोरलेन अतवार मते क्रोंग प्ली अतवार कसला मफन सांग टियालोंग के रोय आदम पर ट्रक आई हिरिंग टांग पेन कचिंगकोय बुक आदम पर ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर NL01 AF2 780 पुसी पांग ठेक पोन लपेन बांग सो गरी मांजा राय कम साइकिया तुम पेंसी चिपरी डिंग पोन लो Bang so kachingkoy buba gari katir wara bang adi malong pen men warsai ki michu enamat ka jupisi hada kadung het ke do rada tumpen nang pachini dun an parta bang so kachingkoy bub a driver ke kai ke apor sitame hor kangri kangkrang pensi gari katir war ver puta hada ke do arada tumpen nang pachini dun lapen gari along kachit habdun abang phu areng kiso ahir kang tang raka jok tong sikot pen se kelanga heman ponder luputa nang pachinidu lasi asama government pen aron pasodak apita aron kroy kri mati patepeksi kai ke aporta kangri kangkrang pen gari katirwar ke phere mimi ang luputa hada ke du chirok togarata tumpen thampo lasi bang solong National Highway Authority of India atum sitame kachelang tuna kenang sot puta ke ong dungara tumpen ninji কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি এটা সৰু পোৱালি তেখেতক ইয়াতে ফাঁচি গৈছিলে কিন্তু তেখেতক আপোনাৰ মাঞ্জা টাউনৰ পুলিচবিলাক আহি উঠাই লৈ গ'ল কিন্তু আমি বহুত ভাগ্যৱান বুলি ভাবিছিলোঁ বহুত সৰু ছোৱালী এইফালে অহা যোৱা কৰে ত' এনেকুৱা ৰেকলেছ ড্ৰাইভিং কৰিলে কাৰোবাৰ প্ৰাণ যোৱাটো কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত কিবা ঘটনা ঘটি যাব পাৰে সেইটোকে মই NSTCL কোম্পানী কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীৰ তেখেতক আমি ছেফটিটো প্ৰায়ৰিটি লৈ কামটো কৰিবলৈ মই আবেদন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু ইয়াত ভুল এটা ঠাণ্ডা কিবা বতৰ ধূলি চুলি বহুত আহে গতিকে আবেলি এবাৰ দিনত এবাৰ এটা পানী মাৰিলে এইটো ৰাইজৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব